大家平安，六家外都做kajam naman na magatina na sulvat. Sa katutso kajam naman na urja supui na kay no atsamas imazay to Tisaroniki at Evrit imazay to dosa sulatan imazay to ita kaya patuta puro katu dosa kaya. Tisaroniki 后书2章1到12节。Labjek Azwa patara manci zenuata marairai ati Yesu Kristo. Katwa patara uri epui itena pasa tai ayau tai madu. Izwa uriku siki au aun ta numon. Maya marikrik maya barisaket apa ateren tuazwa majalunanga a sipancezan wa marairai a adau. Ayaya a Ivan parme ka izwa kinmenem toa tiamen na ivu toa patara namaya tucu ka ivu amen na paka toa babak ka temau cike-cike ramen ka semantigami yamen kumali ya tima kumali ya aneman mayain mon ula ini kamu na linigi langata ayatwa pasosangas to azwa uri majalu na zwa beri-berila na ru pa ece-ece to cemas saka azwa nama papenet to uri pasa uri pa ru pasari-sari wa cau-cau uri tebuta azwa pinaka ru pasari-sari uri pa ece to azwa pinaka cemas penoda tanga katwa zwa paalaalay na dehay no cau-cau na namana mga au sa kipalibabaw kimadu sa ira danga uta ito uma no tsama sa kipasamaraw tu tiaken mavan na tsama sa aya aki ini kamu na paanet tu aku sini ivivo tanomon to patara aichu kai tanomon anaken kemelang mo to anama zwa amatsen tu tai tuchu ta patara aichu no madalu nanga azwa pineneta adaw ki mapatsu nanga azwa ro pasari sariu azwa menganganga apaka ila-ila patagi-tagi la nga lakwa izwana na zwa amatsen no sorapen azwa amatsen taichu ki mapatsu to azwa uri mapatsu na nga azwa pinaka rupasari-sariu lakwa uri uchinwa marairai ati Yesu to nakemasi angala nasi sa uripi na nga to kateriguan na teral ni maju no mantentir pichur ni satan uri si pantes no azwa pinaka ro pasari sariu sa kipu sensengan ta na makajazwa na semina mali pichur katwa sinimasa na kinudan sa pasusu timadu to azwa kana na kuya-kuya nga sirigirigil tua marka uri pasa uri pa cau-cau ayatwa inika nama sirvan yamadu mabra ketua uri sika pas lingan kauridan na turu mana sika papuwarungan nga yamadu noa cemas tua sika parakan tua sika sarwan ni madu tua benca-benca beri-berilan nanga nuazwa ini ka na masaru toa kauridan na turu saka na seman revan toa pasariu uri sempasarivan anga mapolat aichu kai noa sema sinwichi kimazai toa Tesaloniki 后书2章1到12节aichu kini patuni nanga aichu linautia na sisiu tu suaka jam-jaman na sini putarwan tianutim 不受动摇呀，不受动摇。
保罗不仅提醒当时的帖撒罗尼迦信徒，也对现在的我们提出劝勉。有些人会用预测世界末日的方式来迷惑人，使人因恐惧而相信他们；有些人会引人注目的方式，让人觉得神奇而跟随他们；有些人会错误引用圣经，甚至改编圣经来为自己说话，试图引导人亲近他们。这些不法者的动机，无非是要抬高自己，自比为上帝。面对真假难辨的谎言时，我们是否会心心动摇，失去理智呢？盼望我们在主再来的日子来临之前，能警醒谨慎生活，有智慧分辨所看见、所听见的一切，不被任何人以任何手段欺骗了。Cuma sini patulu sini turu tanuti nama bulat. 我们不要以嘛在大那对求nama tu cua vekitina pasung sama saru saka sisa saja tuata cema saja malai sika maya ngata tipa poli ngavu sinaya tanuti nama bulat saka latina napa enu tu saka jam-jaman对求sini putarwan tanutina不受动摇，是那样讲的点。Sakatu suaka jam-jaman， sini pakai nem讲的点。主再来的日子之前，会有不法者的欺骗，我可以怎么面对？是那样讲的点。主再来的日子之前，会有不法者的欺骗，我可以怎么面对呢？是那样讲的点。来听那给你们呢。tu soa adau asini pawai tanutina 功课 saka tu so kai nuli 亲爱的天父上帝，求你赐给我智慧，使我能分辨什么是你的心意，帮助我警醒谨慎的生活，预备主耶稣的再来。奉主的名祷告，阿们。Mali-mali tu soa ka jaman-jaman nama ka tinana sulibat latinana sulibat tu soa ka ni adawan 大家平安，大家平安，谢谢。